Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto agkupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Badaw, intaman kit di alaan ti buryas nga ipataraken ni Pilo kanya. Imbagmantay kan nakatitarak na. Ado, may timabalin na bugbugan na kananda ki diya. Una, tado ti balang akamuti ijay turaw. Masakupan may ni pare inting ijay. Oray masakupan da, di damot makan ti balang akamuti. Saan ka di nga damot baboy ni Maribanang? Uray adda, agin na kami amapan mangala. Wala nga may pakadampay mo ang mga nod na may bagana. Oho, di damot makan ti balang akamuti kuna lang arudan. Mangala aktulatan a. At taytan ti baboy to yan. Duwan, ti paka na maburyas. Ay, adamot lang ang tarak na aburyas. Sapay nangina ita ti baboy numalakaw. Kamangalan iti bugbugan, dadaramidag iti bangkag. Ay na, adda busbusisi kan balangag dita asideg. Isupay latin nakalaang. Tadtadam iti napinaw, taburyas pa'y laang dagita. Tapno nalakada ka na. Wen, danag mun aya. Inton sumarunong agbugbuga. Ijay tunturod tinakpangalaan iti bugbuga. Ngam ipakadampay nga muna iti aking kukwa. Kanunlat baboy, ipakadapay. Ay kitwo na. Apay, di ka mabay. No daw may iji pagkalkalyam. Kit di mo matkukwa. Ay na, kanunlat ti baboy pagtaktakak pa'y amapan ipakada. Kit rumbang laing No si kamot ti alain dati mula na. Agriri ka may. Saan nga ron amula tinakalaan? Balang mag. Idi pa'y laugma amula dagita. Buryasa matya awit ni pari badong idilim mabas itay bigat, mare. Un maray, impataraken ni Piluday di aburyas. Ay, adamot nga rod pa kakumikuman na nga ibugbugan Un amaray, adumot dita ti mabalin nga alaan nga ibugbog. Tapno mabibiit, lao kammet iti feeds. Nanginamot ti feeds maray. Ano sakla ang tagbugbaw? Adumot ti mabalin nga alaan nga ibugbaw. Adaw ti kangkong ijay talon. Adda pa'y balangag, ngalaw, busbusay, ken balang nga aba ijay waay. Angem ti saludsod. Kayat nga tati akin kukwa nga ipadawat? Iparit da kaday kat nagtubulang mag. Angem adamot baboy da apakananda, mare. Kaadwan kada tayo ngamin dito kabildatan, ket adda baboy na. Datan sa lang matiawan baboy na dito'y kabildatan, kagawad. Unsa, kwarog, makumi-kumakmat ngamin ngaglakaw. Uray siya, makumi-kumakmat ngagpasada iti tricycle kaw. Mabalinta mo ti agtarak ni iti sa balay. Di saan ang narigat atarak naun, kas kuma iti kuniho. Miyaramidan lang iti kulungan na. Sa pakanan iti ruot o dalpasan. Ayunan niya. Dapay magatang akan ng tikuniho afage. Agpaarami taktuman mo't iti kulungan ti kuneho. Agtarakenak iti kuneho. Padasan taman ngagbayso kagawad. Nagtaraken da iti babawi. Kuniho mo't kadata. Agpaaramit ka nga rod iti kulungan ti kuneho. Ilakaman nak agbayad aktukan ka. Sige, kagawad. Dua kulungan, ti paramid ka, Nanatuyang, umayak ko mamangala iti kanang tibaboy ko ang halog, angam inalang matay. Di mo ko na nga ipaidam mo ti ruot nga inalak iti talon niya. Ada ngamin mat baboy mi, nana.
Iso ada kami kumamot ti mangala iti ruot ti talon mi Kanan mo ti baboy mi. Malasan taon. Ruot lang, iparit mo pa. Ruot lang agpaiso. Ang taraon mat ngarod ti baboy. Sao ka pa'y lasaw. Ibuat mo man kit dito kargak ta mapanakaon. Makaibubuat. No di mo maibuat, ibati mo takukwakon. Ruot mo ti talon mi. Naglalay nga mon ngay. Siyak tinang kumpay, alaam. Ingka nga rudan. Saan kan ngagsubsubli dito talon mi amangala iti ruot, nanatuyang. Imbag ta nasabat ka, tatabadong. Pakibagaman mat kan ni nanatoyang. Tasaanan amangala iti ngalog kan busbusi iti talon mi. Takanan mat ti baboy mi. Apay, may nangalay iti talon niya, basang. Wen tata, adda ngamin baboy mi. Kat iso lang tinamnamak nga ipakan kadagiti baboy. Mala, taibagak tuking kwa na, basang. Ay, agyamanak tata. Imbag pa'y kan ka, tamakaawat ka. Ang ninanatoyang. Mala, pasensya mo, ninanamatuyang. Apay tata, awan ka diti ruot, ijay talon nyo? Ay awan, tangkeg ti talon may. Agring-ring natin Nagango amin ay naruot na. Maray, anya day ta nakasako asinusoon mo? Magduduma aruot abugbugan maray. Adda busisay, adda ngalaw kan na dumapay amabalin nga bugbaw. Nasao kanyak ni Berta. Ano mabalin, saan ka kanu nga agala ijay talon da? Takanan kanu mat ti baboy da, maray. Pati ka di ruot kat maiparit itan. Saan mat ko maiparit? No saan da nga ipakan iti baboy damat, maray? Ipaidam da kidan, ultimo ruout. Dagitay ngamin awan baboy na ati pangalam itingalog kada busbuse, maray. Ay, basta mapanak ijay talon, no da nakita ka kitalaag. Ay, agririmot nga ro dagitay adamo baboy na. Ay na, bayam idang agriray, maray. Pinartakan ati agala iti kanan ti babaw. Ay, jakmet umanugot iti dayta akapanunutam, maray. Addan ti kulungan ti rabbit mau kagawad. Impan kun dita sikigan ti balay mau. Alaman nga rod, kwarog. Ibagam no kaano ka amapan gumatang iti tarak na tagid dan ta amapan. Wain kagawad. May mayat no agiddan ta. Tapno makatawar ta. Wen Ay, imbag ti rabbit, tanalaklak nga si kaswan. Saan akas iti baboy ang nagrigat nga si kaswan. Ado pa'y ti kanan na. Dakkel mo ti mapaglakwan da, no ilako da ti baboy da. Wan matkit di saan ko mat ngamin amasangaw? Nagpadaan tan Sige, intun bigat. Intan to gumatang iti rabbit ta. Dagasin nakto no bigat, taglogan nakiti tricycle mau. Rigla daw kagawad. No makagatang ta, at damat makunan at arakin ta. Kat saan tan nga umapal, kadagiti adda baboy na. Na, nagmayat abuyaan ti panangan ti rabbit. Kasla ay ayam. Wingarod kagawad. Mano ka di tigatangam. Mga laak man iti dua pagasawaan. Ay uray sakmait. Dua pagasawaan matigatangay. Maglangay gatgatangan iti fides. Kan iruruutan no masangaw. Uray syakmat Mangrutak lang no masangaw. Igatangak mat iti pigs. Wain kagawad. Basit lang mati ka ng tirabit. Isumat. Medyo dakil mati kalakyan arabit Mayat dagito yan. Nay, nyangay dagita nakasako nga imot, ma'am. Kasla na dagsin, ma'am. Ay, balang akamuting kahoy. Kahit impakadam iti aking kukwa. Balang lang akamuting kahoy, masapol pa nga pakada. Ay uray rumbang ipakadam. Numapan ka agbasak-basak, iti basakupan ti sa balay, ipakadam mo't Adulamay, nagadulakit nga mumon, kumaa, numula tinalak. Ay, uray nga raw. Ay, nagrigat ka laka, makaawatin na ya. Sika, ti adula ti amuna, nalaing ka sumaog. Saan nga ta makaulaw, day ta kamutay. Anya makaulaw,
Maulaw ayamot ti babaw. Apay, taaw tapno maulaw. Chip, anya mo tinakalaglag pa maanagtarakan iti rabbit. Nagtarakan dagiti dadumay iti babaw. Agtarakan akmat iti rabbit, John. Ni, mayat nga agpaiso ti agtarakan iti dingwan. Ngam ti agtugtugaw latan. Apalak nga ro dagiti agtarakan na babaw. Nagrigat mat ngamin ti agtarakan iti babaw. Tagpaspasada akmat. Sa bagay, ti baboy, masapula padigusan nga inaldaw. Ti rabbit, saan? Ad-ado ti kanan ti baboy. Ti rabbit, basit. Kandakal ti puunan, wag tarakan iti babaw. Ngam no aglako kamay, dakal mo ti paglakwam. Husto ka, Chip. No awan ti dakal apunan, agtarakan langan iti rabbit, wan numanaw. No, Jack, agbidot. Kamuti mananday taimat mo, nana. Ibagam ka di manan akamutim daytaw. Di ta masakupan mi tinaggapwam. Sigurado adi ta manan tinangalam iti kamuti. Saan mo mat ngay mula? Balang akamuti daytaw. When tinaktakaw samot amin ti ipakpakan mo iti baboy mo, nana. Anya at ninakaw. Aglisi ka man kit day tamagnaak. Sige, nana. Ipakan mo amin dagita kamuti abalang ka dagiti baboy mo. Kitaok man no dumakkel da. Umapal ka laang tadakdakkel ti baboy ko ngam ti baboy mau. Ngam awan ti tinakaw ko nga impakan ko iti baboy ko. Ngam da kayo, nana. Puro tinakaw. Maray. Anya nga ije nakakulong atarakan ni Marikwanan. Rabbit, mare. Ik-ikan na iti ruot nga inala na dita igid ti kalsada. Imbag man ta kayat na ti agtarakan iti rabait. Nagbabasit atarakan. Imbag ja adatarakan na ngam tay awan. Uray ni Kwarog, adamot rabbit na. Jak kayat ti rabait ta nagbabasit. Sayang ti banaw. Apay kumaasayang ngay. Babasit dapay ita. Angam dumakkel danto. Ngam saan adumakkel akas iti babaw. Dadakkelan dagiti baboy kaw. Dumamot ati baboy iti rabbit, marituyang. Dakkel ti puunan iti baboy. Idinto tabasit lang ti puunan iti rabbit. Ay, iso ajak kaya ti rabbit. Pagbanbanugam lang. Angam saan mo't amakabannog? Saan mo mo't apadigusen akas iti baboy? Manulang akilaw ti karne ti rabbit. Katawaan kit din ni Marituyang ti rabbit ni Marikwanang. Tabay ang katawan na, antay. Nagbabasit ka now. Manulaang kanumot ti kilo ti karne ti rabbit. Uray tabasit matipuunan na. Di baboy na. Adaw ti kinapa na. Tagal alalatan iti bugbugan na. Di na pa ipakada. Ay, saan na nga ipakada? Tako na aruot laeng kanumot. Saan kanuan ay mula? Ruot lang nga madamot baboy ti akin sakop iti pagalalaan na. Day takot nga rod, ang amumatan ni nanam atuyang. No daduma kat saan nga umno, tirason na. Apay nga si baboy tuyang. Aglablabutan mo tintingiwad Agkusay-kusay damit tayo. Ha? Apay ngay, anya tinapasama. Lima basak ita iya kulungan da. Nakita ka kasjay damit tayo. Ay, hintaman kitahan ba daong ang mga nuad damot ng lukaw? Ay, Anyaya tintin mo akin nanda. jay binugbog ko abalang akamutay. Ay, ang mga nuad na makaulaw akamutay, anay lao. Kasta nga ta, ay sayang ti baboy ka. Ay, salbag na niya babaay. Asino ang babae? Jay salbag a babaay Apay adi na imbaga makaulaw gayam ti kamutay nga inalak iti masakupan da. Ay, jay laki di makaulaw akamuti dahi ta imbugbog mau. Naulawin ti babaw. Ay, darum ko na niya babaay. Agsango ka may kin ni Kapitan. Gaputawan ni Kapitan.
Siyak timbaga na amang sango kada kayo. Ala, ibagayo man niya tinapasamak. Tapay apabasulam da ito'y atao. Itinapasamak iti baboy mo, nanatuyang. Kasanaw, di na matimbagbaga ang makaulaw ti balang akamutay kagawad. Saan ko nga amo ang makaulaw ti tinakaw na? Napanangala adi na impakada, kagawad. Saan mo mat nga imula di kamuti a balang? Na, uray saan ko nga imula Tamas ako, pak tinangalaam, nana. Takaw mo't lang dayjay, tadi mo mo't impakada. Saan ang maibilang atakaw, ta saan mo mat amula? Napan ka iti masakupak, adi mo impakada. Sa maysa, anya ko mga iti basol ko. Binilin ka aya amang pakan iti kamuti, iti baboy mo? Basol mo, ti saan mo apan ang ibaga ang makaulaw ti kamutay? Ala, huston. Sika nanatuyang, trespassing ti inaramid mo. Tanagbasak-basak ka iti masakupan na. Mabalin ko nga idarom iti trespassing, kagawad. Ket awan basol na iti napasamak iti baboy mo, nanatuyang. Sika ti akid daw iti pamakawan. Gapo ta trespassing ka, iti masakupan na. Anya, siya ti may nagreklamaw, ta nagkuripaspas di baboy ikaw. Ita, siya ti dumawat iti pamakawan. Ayan yan, siya gayam ti nagbasaul. Ay nanatoyang, madingamin ti agbasak-basak nga agala iti saan mo ako kwa. Balang man, wenno saan. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dito tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sika tinadutukan akasande ni Kapitan. Wen, Kapitana, ngam kasapulan kayo lata, tanalaing kayo. Ay, rumbeng ada kayo. Tanusyak, asawa naklaang ni Kapitan. Angam, bayabayan kayo lata. Agyaman na, Kapitana, at dadagiti pamagbagayo, no singasing yo ang makatulong kanyak. Di ka danag, kagawad. Day tamot laeng ti imbagan ni Inteng kanyak. Aramidak amin akabaelak at tumulong kadagiti agkasapulan iti tulong, Kapitana. Ay wen Angam no jay pipirmaan ni Kapitan, pirmaan nanton intun sumangpet. Medyo mabayagandan sa ngamin iti seminar da, Kapitana. Adaman umay kuyuman ken ka akting Kapitan. Anya ka di day, marituyang. Jay nga min alahas kaw nga intad pailaang ni apong kaw. Mapukpukaw. Anya, alahas? Nangina ka di day nga alahas? Nangina ata kadaanan nga road acting Kapitan. Ada ka di atapam anangala. Amo pa yun. Ngam imay ijay balay min ni Maria. Jak nakita ngay nala na. Ngam isulaang mati may ijay balay acting Kapitan. Narigat mat no pabasulom adagos. Sa pulong pa'y analaing amare. Sinapol kaw, ngam awan mat ijay balay. Ay badaw, sika ka di tinangala iti ikaw-kaw. Inlakom samot nga inggatang iti arak. Anya nga ikaw mo ta sa asawam. Adaya mo nangina nga ikaw mo, tamno adda mangala. Tay na silang kan sumilap nga ikaw-kaw. Anya, sumilang kan sumilap? Kano na buong nga ubot ti baso lang day jay. Isuakas lang na silang ako nam. Ha?
Nangibagamot kan ka. Apay, nakitam idi naramid da. Intaday jay ni apong kaw. Kahit no nadama kong agar aramid ka no day di apong mo iti peke nga ikaw, kinkwintas. Oho, di ka man. Nalay nga agaramid, ngam tawid na day jay nga ikaw. Saan na nangina day jay kung naktumay? Saan nga tanga inted mo kin ni Maria ti ikaw kaw, ah? Anya, nambara ko maamang iti peke nga ikaw nga, kin ni Maria. Wanaw, inlakaw, tapno pa ginumaw. Ha? Naglaing ka ngaming kat nga uminaw. Ay, kasyam apaw nito yan ka. Agkakanatan ti malablabid na. Ay, kasyam apo ni badong ko nga artek, ken salawasaw. Marikwana, awan ka di ti ilaklako ken ka ni badong ko nga ikaw. Ikaw? Sa anak mo't nga gatgatang iti alahas. Ada ka di impalakom nga alahas mo. Ay, mapukpukaw nga minti nagpintas nga alahas kaw maray. Iso atun tunok nunang ilakwan na. Imbaga na ka di nga inlako na. Saan na nga imbaga? Ngam no saan ani Maria tinangala? Nilaki di badong kaw. Kasano nga atapom ni Maria? Iso lang matim may ijay balay iti day ding aldaw. Nang ikabilam iti nasao nga alahas mo. Ijay ayan tidakkel asarmayng maray. Ay, nabayag ka din ni Maria iti unag ti balayaw. Saan mo? Amangan no dinardaras na nga inala, Maray, nimet marito yang jay kasibsibot na. Wan Maray, sapsapulan na tinangina kano nga ikaw na. Nangina nga ikaw? Adda ka din nangina nga alahas ni Marituyag? Dayta mo ti kunana. Na, agpaiso nga ta, nga adda nangina nga alahas na. Agdwa-dwa ka di akas kanyak, Maray. Ita lang amin anadamag ko, nga adda nangina nga alahas na. Damagag tuman, ni kabadong no maisarong ditay. Sige, uray siyak. Damagag tumat into nagkita kami. Maira na kumalumabas ita, tadamagan ta. Ay imbag ta nagsabat ta, pari badong. Mapay ka di Maray, at napagsayatan nga ibagam. Agpaiso ka de, nga adda mapukpukaw anangin nga alahas ni Marituyan. Nakadamagan nyo iti day ta Maray. Nimot Marituyan. Ay, unay laki ni Tuyang kan. Ay, saan nyo apatpat yun ni Tuyang Maray? Ay, kaya't masawan. Awan ti mapukpukaw nga alahas na. Saan anangin nga alahas Maray? Pikay, kunak man langay. Na, ay, tawid na kanumad ka ni apong na. It mabalin mo nga ipatawid ti Pikay. Saan ka day, Maray? Ay, di ka lamabay. Ibagbagam nga da napukaw anangin nga alahas mo. Ay, sanak ngagsardeng, aging gaajak masarakan tinangina nga alahas kaw. Saan mo ngay warwaras anangin na ti alahas mo? Tapikay, kunak manayin. Anya apiki asasawam, saan apiki day jay? Ay, di ka lagbain. Siyak pa'y ti mabainay. Apay kumaamabainak, kat siyak tinapukawan. Si kamo ni bain-bain. Day ta pa nang ibagbagam anangin na ti ikaw mo, ti kababain. Irwar mo kit din ti alahas kaw. Wano saan, ingkadamagan ni Mariano inalana. Apay nga tapang manin ni Maria. Isulaang mo tinaisarong dito'y balay. Anya? Nakadanon kano kan ni Maria. Ti atap ni Marituyang nga iso, ti atapon na anangala, iti ikaw na. Ay, siguradong agreklamo ni Maria no awan ti inala na. Lakit di Sigurado nga agreklamo day jay. Diyak mamate at akawan ni Maria ni Marituyang. Pag kunaamot adi natakawan. Kat no nasaliwanwan ti biyag ni Maria, ngam ni Marituyang. Sabagay. Kan maysa, awan pa'y mo't nadamag ko at tinakaw ni Maria. Awan ti madi a record na, kunak man laangayn. Ngam ni Marituyang, adda dagiti kalukwan na no dadduma. Agpaiso takunam kagawad. Ay, pilya no dadduma ni Marituyang.
Tata, anya jay nadamag ko nga iwarwaras ni Nana Tuyang at tinakaw ko ti ikaw na? Ay, kwa. Sana pudnaw tinangag mo, basang. Ay, jak lakit di kayat anin Nana Tuyang ti magdadaal iti reputasyon ko. Saan ko nga itulok, Tata Badong? Anya ka di ti aramidem ngay, basang. Idarum ko. Agsango kami ije barangay hall. Ay, saan mo nga idarum, basang? Agtungtong kayo langan, kinituyang kaw. Ay, maruwam tikas jay asalawasaw abakit. Ay, basta, mapanak ken ni Kapitan. Ay, saan ka di basang? Umay kalangan iji balay, tagsarita kayaw. Ay, saan ang Tata? Amangan no ibaga namanan nga inyawid nak ije balayaw. Itarom na ka kanon ni Maria. Apay nga may nga inuwaras mo at tinakawan na ka. Tay supay ngagtatakaw tinagdaraw. Siya ati rumbang ngagdaraw. Anya ti pamanagnag mo at tinakawan na ka? Agoray ka man ba daw? Isakit mon samot ni Maria. Kita mantikin nakiting ti panagpanpanunot ma. Tasak pa'y kidain tinakiting ti panagpampanunot na. Siyak ti biktima ba daw? Ay saan mo man nga ibagbaga biktima ka? Kababain? Baliktad tinapasamak. Tinagtakaw tinagdaraw. Saan kat at tinatakawan? Ay di ka man tuyang. Agsagana ka kiday. Tapaya banda ka iji barangay hall. Ay, agsango kami kin ni Kapitan no day tatikayat day Amarya. Tanaturad ka pa'y. Kasanaw no mapanagnakan adi na inala ti ikaw mo akong kunam. Nagdaruman ni Maria. Masapol nga agsangod ako ni Marituyang diti barangay hall. Sa payawan ni Kuharog, iso kumati mapan mangibagakan ni Marituyang. Kapilitan amang ibaunak iti sa bale. Nagbayagmot ngamin ni Kwarog. Kunan amabiit itinapanan na. Ngam saan mo't? Kaslaman adda sinintir na. Saan samot anasintir ni Kwarog? Apay ngay nga rod, adimot sumangpataon. Sumangpot to ano makalagip. Kasanon no saan ang makalagip. Saan ka din na sumangpaut? Maray, agsango kayo mat kan ni Maria ije barangay hall. Nagturad ki di anapan nagreklamaw. Kasyak ti biktima. Talaga ka di abiktima ka, Maray? May sakamag. Di mo pa tiyain asyak ti biktima. Ay masapol akasaritak mat ni Maria. No ngay agpaiso ti imbagana, nga awan ka no tinakita, wenno inalala na ijabalayaw. Ipanagnag ka asanak ng ulbawd. May babain day Amarya. Apay kuma ama ibabain. Pagbabaw yan na ti panangalan na iti kukwak. Basta kukwak! Kukwak! Saan ama balay nga laon ti sa balay? Ay kasanungay, no agpaiso adi na inala. May sakamag. Oray awan pa'y ni Kapitan. Agsasarita tayo man tapno malawlawagan. Adamad jay acting Kapitan Ay katuan no kayat mo apagsasaritaan tayo, nga uray pa'y awan ni Inteng, mabalin lata. Maray, apay akaslan na pukawan ka. Kagapgapo itay ni Marituyang. Iti imbaga, nga agsangod ka ni Maria, imbaga nakit din nga isakit ko kano ni Maria. Anya nga ta ti resulta ti panagsangod adwa. Dayta, ti padaanan ta. Natangsate ni Marituyang, ipapilit na ani Maria tinangala iti alahas na. Kunamot ni Maria nga awan ti inala na. Asino nga ta nga iti agsasaw iti pudno? Maamwanto, inton malpas ti panagsasarita da kada Kapitan. Ay, magagaranak pa yun. Noan niya ti resulta ti panagsasangod Saan ka di nga ita? Ti ipapan mo ije barangay hall? Umay kakadibat ije barangay hall? Sanay, nasakit nga minti sakak. Marigata na kamag na. Agpambar ka manon. Kunak man no umay ka, ta isakit mo day ti Amarya. Apay kung mga isakit ko ako na may. Kasanaw, kaisuki din ti kasla ayunam. Ibagam adi na pagan ano ti peke nga ikaw. Ha?
pagparangam nga graramanak. Saan mo lang amin napatsyan ti bagbagak kay? Api kay ti ikaw mau. Ay, sumardeng ka man amang ipapilit apeke ti ikaw-kaw. Malala makamu ka. No iso ti pamatay. Anya nga rod niyan. Ita, tada kayo adwa dito'y barangay hall. Ibagam ti kayat mo nga ibaga, tas ikati nagreklamo, Maria. Ha! Baliktad! Siya kumaati nagreklamo, ta siya tinatakawan. Urayom nga ibagak nga agsao ka, saka agsao, marituyang. Saan ka di asyak ti mo na anang ibaga anatakawanak, akting kapitan? Saan ka mo't anagdarom? Iso nga imbagak, asa pulumpay analaeng. Saan ka di? Ita, Maria, ibagaman no apay akayat mo nga agsango kayo kani Marituyang. Kuwang amin. Iwarwaras ni Nana Tuyang ngay nalak ti ikaw na. Awan mo't nga rutin nalalak, akting kapitan. Apay nga atapon nga inala ni Maria ti ikaw mo, Marituyang. Iso lang mati may ije balay-may. Nang idulinam ka di, itinasao nga ikaw. Ijay ayan ti sarming adakal. Idi pimanaw ni Maria, isumutan ti pan nakapukaw na. Ay, mabalin ka de, amapantayo ije balayda? Intayo kita anti kun kunana nang ikabilan na. Mabalin ka di, Marituyang? Agtugaw kayo adwa. Tada kami, kada kapitana, kan pari badong, timang kita iti ibagbagam anang ikabilam, Marituyang. Ay, badong, inka isuro ti pangikab-kabilam. Bantayak ni Maria, tama nga no idisuna, sana ibagaan na sarakan na di taunag. Ha? Intayo nga rudon. Kitaan tayo ti ibagbagana anang ikabilan na. Wayne, birukan tayo. Barang masarakan ta ti ikaw ni Tuyang kaw. Ayawan ko na lang arudan. Uray kitaan yaw. Sige nga rod, pagtitinulungan tayo na birukan. Marituyang, anya daytoy nakaseksek anakitak anapandagan iti nakadisso apanyo. Ha? Ti ikaw-kaw? Oh, kita man, Nana Tuyang? Adamot lagayam dita. Apay nga imbagam nga inalak. Ha? Agmulta ka gapu iti panang padakas mo kanya. Ha? Ay isi kamot, Maria. Di na kumamot pagmultaan. Ay, marwam ka. No saan ang masurot ti ordinansa ang mamulta ti salawasaw kan nalaing agparbo iti sarita, Nana Tuyang. Oh, Anya ti makunam ita, Marituyang. Pinabasol mo ti tao nga awan basol na. Ay, pakawanan na ka di, Maria. Saanin maulit basang? Sige, pakawanan ka, Nana. Nga masapul nga agmulta kalata. Tadakat nga rod ordinansa ti barangay tayo. Makitam ka di ti bunga, dinalay nga agata. Pabasulam jay tao, idinto ta kinadusay mo, Mike. Ay, nabain anak nga raw. Sana kun nga agatap no saan ko nakita. Nasaya at Mike, nagbaliw ka, Tuyang. Sana nasaya, tinaramid mo. Agatap ka adagaws, nga awan mo pamanagnag mo. Ay, wan nga raw. Ang ikarik ba daw? Saanun? Promise. Ay, Nana Tuyang. Maditi agatap adagos, no di mo pa'y napanatnakan. Hala si Jay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sino ka? Anya tinagan mo. Sak ni Unyok, kapitan. Sapsapulak ti balay daw li tagbadong ditoy. Kapinanom ni pariba daw, Unyok. Ulitag kunak, di kaawatan aka-anakandak. Aya, kas lang amin saan ka anakit kita. Talaga saan? Ngamin, kaas-asawa mi pailangkin ni Loida, mismo aka-anakan ni ulitag mi abadong, kapitan. Kasjay. Umay kang around. Tay surukun ka ti balay da pariba daw nga ulitag mo. Agyamanak, apo kapitan. Unyok, kunam pare. Ulitag nakakanaw. Sapsapulan na ti balayaw. Anya? Imbagak nga agbati pa ijitersina ni kagawad ko anang. Kayat ko nga ayaban ka pa nga umuna. Tapno makita no agpay sumit lang nga agam amu kay adwa. Ay, mahirap na. Medyo basit alalakay. Naputaw ken pangulutin tibok na. Ay, oo. Amam? Asawa na kanon ni Lloyd Ay, Wayne, isaw paray. Nunyok na itataga Manila. Nimbagmantan na lagip na ditaw. No kasta. Inkakitaan na yun. Mga numatagtagan na mangururay kin ka. Ay, sus! Amum no anya tigagara na. Ay, napintas gayam dito yung lugar yaw, ulitag badong. Ikit tuyang. Ay, agyaman kami No magustuhan ditaw, unyaw. Agyaman kami, unyaw. Talaga sana kagbabawi nga imay ditoy. Tapno agbakasyon dito yung lugar yaw. Makalawasak ditoy. No kasta, may kalaang ditaw nga agbakasyon iti makalawas. Kasta nga rod, ulitag badong. Yan tangay asawak pa ilang ni Loida, aka-anakan nyo. Ibilang kayo latamit akas ulitag kanikate. Huray no kasjay kami kini Loida. Ay, pagyamanan mi nga rod, unyaw. Sino jay lalaki akanayon ko makita nakatambay ti tersina ni kagawad kwa nang angkail? Kabarbaron sa mo ta makitak dito yung dayjay. Ay, ni Unyok. Asawa ti kaanakan da pariba daw. Umay ka no agbakasyon dito yung lugar tayo iti makalawas. Ay, kasjay. Win, agigyan iti balay da pariba daw kung marito yan. Imbagman, tagbakbakasyon dalaeng, awan trabaho da. Ang mga no naglib iti trabaho na, kit agsublin tumot lang. Sabagay. Kas lang amin agrup-rupa mga opisina. Umutangak man iti 5 kilo abagas, ken may 1 kilo a karne ti manok, maray. At dapay utang ni Marituyang dito'y idinapan alawas. Di napay nabayadan ka ba dong? Bayadan min tumot lang, no agapit kami iti mula may, maray. Pangasim ka di maray, tanay, awan isang men. At da ka di pwede tabalayo ni Unyaw ka ba dong? Ay, way, nadapay, maray. Di pa'y mo nagsubli di Manila. Ay isugayam tanala ka maibos ti bagasyaw. Baring agawi din iti mabait. Tawanin ti naimas at taraon nga mabalin mi nga ipasango king kuana. Apay, masapol nga min ayaan na imas at taraon ti ipasango yaw. Noan niya ti adda ay di sulatan. Kababain mo't nga raw, maray. Uray ta agawid tumot langay, kalpasan ti makalawas. Ay na, nabsuga ka ulitag, ikit. Naimas ti panaglutluto yo. Agyaman na ka. Unyaw. Kaano ka nga agsublay, ije Manila? Ti planok kat makalawas aklaan dito yung lugar yaw. Ayam, nagbaliw ti planok. Makitan to no kaano, ulitag ba dong? Makagbayagak pa'y dito. Sige, panawang kayo pa'y. Tainak man nagpasyar di taigid. Inak pa'y di ta tersina ni kagawad ko anang. Malam to siguro, no mayak di tao. Sige inakan. Tuya. Kung nakilaki din no agawid daytan nga unyak. Wan nga raw. Sapay din ang mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Day talata nagis-istambay ta muna. Ay, tinasayat. Isardeng mo ti umut-utang iti naima sa may pasango king kuana.
Agluto ka langin iti bagas ti kamutay. Nagdangdang kamutay, iti ugot ti kamutay. Agkakaimas ti si dahin tayaw. Kay kayat na mutay, ti agigyan di tayo. Agawid mitin na, tagtrabaho mitay. Nay, nabartag ka met unyaw. Bitin nga rin ti arak ngayon dadakan niya kita eh. Hindi lang mabali na gumatang ka iti pagsangwan ta? Ship tanod kwarog? Ay katuna, day talaga yam. O sige, ta umordera kininanakwanang iti may sabuti ti arak. Nanakwanang, arak man di taoy. Gasta, Chip. Mayat. Unyaw. Madamag kumanlang. Pudno ka di anak itaray iti sabali alalaki ti asawam. Kasta ro, Chip. Iswa kayat ko nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Ingam no bilang tagsublikan yak. Awatag lata, gaputa ay ayatak, Chip. Nukas na. Awam pa'y ngarod anak yu iti asawam. Day tangarod ti kamalik, Chip. Tanaga bruda ka dagos, kalpasan ti kalay sa ame. Ayat ko lang ay sa ganaan ti masakbayan may. Gaman yan eh. Simurot mo taniti sa bali lalaki ti asawa. Ay, kaasi ka man itunyaw. Talo mo't ten abulan tinapalabas, ngam di pa'y mo't nagawid ni Onyok. Ewan nga ron. Damag ko pa'y kidain, akagurgura ka nun ni Badaw. Tasaan anagawid iti ingkarina apagawidan na. Anya? Tarigat na. Pagtintinulungan da kano ka ni Marituyang. Ay, anya mo't ten. Amo dala nga rudan nga agparparikot ni Onyok. Di dakitaan no anya ti mabalinda nga itulong kan kuana. Gapo siguro ta mo da pinanawan ni Loida ka anakan da. Ken awan mo't anak da. Di dalakit diretsunan nga ibaga nga agawi dain. Ngamnuan niya laditan ter aramiden da ken kuana. Kasimit. Ay, talaga mabwisit ah. Sa lata mo ita pumanaw dito'y balay dahil tangaw niyok tuyag. Wun nga raw. Anya nga tati aramiden taya. Tapno pumanaw. Ay, aguray ka man. Tagpanunutak ka na laing tuyag. Ay, just kiki di tayo tatao. Kunanang o may lang agbakasyon iti makalawas. Nagbayag mo tayong, di mo ila pumanaway. Sa nabali ko no agsapol iti trabaho na ditaw. Saan mo? Iso nga insinan ni Loida akan nakak. Nagsadot magayam day tatao. Day talang papakpakanta muna. Anya ti kunayaw. May sa kriminal iti lugar da day nga unyaw. Day tatipod no kwaraw. Ha, iso aparikot ko. No kasano ka mapasubli iti lugar da. Ang mga numamuan da pa'y kidi nga da ditoy. Kit kunain da nga ilamlamang ka ti may sa kriminal. Ay, lakit di tatabataw. Delikado kayaw. Kriminal mo't gayam ti bisita yaw. Ay, rumbang lang nga mapapanaw kaon. Sa nabalay ta nagsina damot tin iti kaana ka. Ay, sana rumbang agbayag pa dito'y lugar tayo day diya tao. Ay, wala. Iswa tulungan nakman ko araw. Iti kasta, pumanaw ay dito'y lugar tayo. Anya nga iti aramida agtatabataw. No ka ba ilang mabugbogan niya o bugbogan niyo langay? Ipaturay yaw ti oray lagil ilaws. Tamno agsubli ni diya lugar da. Mayat sa daytang imbaga matatabataw. Nay, si kamot gayam dayta. Unyaw. Anya ti araramidam dito itiresina ni kagamat kwanang, ha? Apa ti kagawitin, ha? Katsardaman, ha? Madamdama pa'y, Chip Kwarog. Sino ka kadiya talaga, ha? May sakang nga ispya? When now? Saan ba ta, Chip? Agawid kayo kit din, tanay. Nabartag kayo. Saan kayo nga grunda? Maturog kayo kit din. Abaya, tapagawidan na ka, unyak. Si kakit di tirumbang nga gaway. Sana, di nakabilan, Chip Kwarog. Sinasayat, agawid ka, iti lugar yaw, unyaw. Saan? Ulitag ba dong? Saanak pa yung agawid?
Aging gaasan ang malawlawagan ti inaramid kanyak ni Chip Tanod Kwarog. Anya. Mapanak itay di ili. Inak iliwliwag ti sakit tinakam ko. Ay, no siyak ti sika, agawid kan, kat di ka nagsubsubli pa ditoy. Maawatak akayat yun apumanawak dito'y balayaw. Ngam lading itak. Sa anak apumanaw. Aging gaasan ang malawlawagan ti amin kada kami kini Chip Kwarog. Apay pinaya banda kang Kyle. Apay tarupam. Nagkuna akabilam ni Unyaw. Ha? Isugayam ang nagpaili ni Unyaw. Napan iti police station ngagblatter. Anya? Isu nga umay kanto. Tasong batam ti inaramid mo ko ni Unyaw. Madanaganak. Pipi police blatter purpose only. Nungay saan? Di pa maibalod kan. Ay, saan ko mamatang Kyle? Pangasiyaw. Tulungan ta kang Kyle. Ha? Nuan yan tumutinak-nakan mo. Apa anaramin mo ti ganun? Nagtugtugawak lang iti sangot ti tersina ni kagawad ko anang. Hindi may ni Chip Kwarog. Nabartag. Ket nakunana, amay sakan nung nga espiya. Imbaga ka saan? Ken binagak nga gawid ta nabartagain. Idi kwan. Kinabil nakmatan, apo kapitan. Day talang ti may bagak. Anya? Kwarog, pudno aya. Wanang Kyle. Pudno day ta. Day talang. Imposible mo ta. No kasta lang tiga po na. Damagan ka Unyaw. Ada ka di sa bali nga mo makinaguran ni Kwarog kun ka. Awan matiamok, kapitan. Day talang tinapasamak. Awanin sa bali. Apay nga. Kasta nga minti inaramid mo Kwarog. Agkabil kalatan. Sika pa'y akaan nakaktin ng aramid. Kasano nga no agsublin ni Unyok iji lugar da. Ket ibaga na akasta kay gayam ditay. Di maibabain tayo. Tapno ibagakan ka Kwarog. Saan agaputa ka anakan ka? Ket kunam akanunungak ti madi nga inaramid mo. No kunan ni Unyok nga ipabalod na ka. Ay, awan ti maramidak. Ka nagbasol ka. Di mula kat pinanunutan, di pa kaibabain namon. May saka pa'y mo't abaro. Kasano nga no adabalasang amangayat ka, no kasta ka. Kung amin ang Kyle. Anya? Ay, siyakon, timang ibagay ti amin pare. Siyak amismaw, tinang ibagakin ni Kwarog, akabilin na, day tangaw niya. Masuro na kami nun pare. Kuna na makalawas lang ti bakasyon na. Ang maging gaita, di pa'y mula pumanaw. Ha? Uray kumano, tumulong ka na kami, iti trabaho. Ang saan, Mike? Anya? Agore ka. No panunod ka na imbag. Kat parikot mo't gayam da pare badong kan marituyang daytaw. Ang mapay ngay. Dahil pasubo mo tintibagim Kwarog. Pagbabawayak kitang tinaramid ko ang Kyle. Tulungan ta ko ma. Salbagkit di. Si kamot pare badong. No kastagayam adi mo kaya ti panagyan ni Unyok iti balayaw. Di kinasaritay la kuma itinasaya tagawidin. Sana masapol ka na pala sugsugam amang danog ken kwa na. Wano mang kabil ken kwa na. Damagak man ken ka Unyok. Police blatter purpose only ti kayat mo. Wano ada pa sa bali purpose na. Para ka ni Kwarog. Police blatter purpose only, kapitan? Urlit! Sige. Anya pa'y Unyok. Dawatag, abayadan na tinagastos ko, iti agas ko. Iti kasta, agawid ako ni di lugar may, kapitan. Anya matimakunam Kwarog. Ay, wanang Kyle. Mayatak, tapno maariglon ti amin. Very good. Makapasuron ti aramid jo. Basol da ito ni tata bataong angkay. Awanan ni Unyok di tabalayaw, marituyang. Nagawi din ijay lugar da maray. Nasaya at mag. Kaya't yugayam apapanawan. Ngam di yulakat imbagakan kwa na. Agaramid kayo pay lang iti pakasarsaritaan niyaw.
Agbabawi ka may maray, ngam nalpasan ti amay. Ay, ada inutang kanyak ni Kwarog a 5,000. Ibagaman kit day kan ni Badong mo, ta ibaga na kan ni Kwarog. No asino kadakwa dati agbayad. Wan maray, di kagdanag ta ibagak ti imbagam. Ti amok, inted na kan ni Unyok dayjay nga inutang na, maray. Ay, may samot na dya akwarog adin amot ipagluglugaran na. Ay, isukit din tinairubaw. Uwan nga ron ba nang? Tinasaya at bagbagaam ni Kwarog. Tapno saan basta makibibiyang iti anyaman aparikot da pari Badong. Ay, loko kit dimat aday ta. Ay, ang mga numaulit tumanan ay narigatan. Ay, talaga mo't. Apay nalakaaya day ta. Ay, wenggayam. Imay ni Kwarog itay. Si kakano pa lang ti agbayad iti 5,000 ang nautang na ni Marikwanang. Ha! Takasapulan da kano. Siyak pa ti agbayad. Binayada ko ni Marikwanang iti utang mo, Kwaraw. Agyaman na kang Gail. Talagang amin ngawang kwarta kita. Awan lat maitad mo kanyak ita. Nga uray kagudwa lang. Pasensya kayo nga talaga ng Gail. Numabalain. Ibagayo kinita katabadaw. Isutimang bahad iti kagudwa. Dahil sumati ng ibaga, bugbugak ni Unyaw. Unang Gail. Imbaga ni Tata Badaw nga may sa kanwa kriminal ni Unyaw. Ay dakas ti agsasao iti saan apud no paray. Ay pangasim ta agpudno ka. Sige pare, ipudno kon ti agpaisaw. Kung kunaglaang da dyan, hindi ko araw, gamay sa kriminal nun niya pare. Kinapudno na, kit saan? Naa, ti kayat mo asawan. Inrubom nga rod ni Kwarog aka anakak. Kinayat na mga min pare. Ang nupay kasta. Ay, pakawanan na ko maparay. Hikaray, jakton ulitin pa, itikas dyan ngay naramid ka. Ay, rumpang laang. Tadi kay kat mga babain. Kasla awang pampanunot yun. Epay, inyalis mo ti utek mo. Di tayan ti kukuti sakam. Si kamot pare, saan mo ta? Di ka man umisim-isim pala dita. Talaga nga agburburak ti darak iti ayan ti takyag ko. Ala, dua kayo kan ni Kwarog nga agbayad iti utang yo kanyak. Hindi. Ay, wan pare. Hindi. Di ka agdanag, tulong ako ni Kwarog. Tapno awanan ti riray. Ay, nasayaat. Hey, leksyon kada kayo dito. Tapno agnakam kayo. Ay natatabadong ken Kwarog. Husto ni Kapitan. Madik tinaramid ko. Ala, sapay ko ma, tadi yun ulitan pa itikas iti inaramid ko. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.